jotonw no lamsogo friend song phaji chung tinini kwtal job update te upcoming job tama tlangjang pohai chung update ok nagi nailai niro video no paithak jora nailai di te niro friend song je masa share khailai di tinini update belai ne nangmani important tongo je bwskango exam tama cholenai pohai rokni update ok tinini o video ni bisingtwi nugui manai niro ei channel Tripura jobs ni bisingtwi kaisa no niro nugui manai update notification kaisa jaga ta video kaisa jaga kono joto je government job je cholegui tongmani tei tinini haidin rogo tama job ni sok paijak tong pohai ni update je sok paijak kaini kaithak omo hai sok paike o kaini kaithak o kaisa jaga video kono nirok nungui manai sen thik bohai tini notification 19 notification tongo engke nirok video no paithak jora nailai di nirok job ni apply khaijak TPSC ni bohai rok ni update ogbo exam bwsuk tariko tei bo post no apply khlaimani omo hai ni notification kwbangma ni notification tongo tei fuji rok ni tei physical education BPR khlaijak rok ni TET ni omo hai kwbangma notification nirok o video ni bisingtwi kaisa nirok nugui manai kaisa jaga o kheno haini bagui nirok video te alada khe naigani nangya omono nirok naila hangke jotono notification o video ni bisingtwi nugui manai tei private job rok ni bagui bo school college ni update bo tini na update o nirok nugui manai engke pari jeng kaisa kaisa ke nagi nalai sinai video no nirok skip khayagui naike belai ke hanai nangmani rok tongui magan nirok ni je important rok pari jeng sekang pila tak upcoming job ni bwsuk tarik ni siming apply khlai manai bhai online te apply ma khlainai bhai no swngnai nalai Tripura University ni bwkhak teike notification kwtal sokbai phimani sekang phai thangnai obo sokpaijak LDC ni tei MTS rok ni bono bo notification roi rojak hapono nirok kha khaige nukhna haini bagui o video go bono tobulia engke tabok je kwtal job tongmani bhai no tabok toboi phaijak jeng bono nagi nailai advertise nongkhor mani te post ni bumang omongkha assistant professor ni Tripura University ni omongkha teaching line ni go performing arts ni go post ni te tourism administration ni ukainai post ni go vacancy tilangjangnai vacancy engkha UR engke jotono apply khlai manai jotono eligible ngai UR engke ST engaibo OBC engaibo o seat engkha jotoni bagui haini bagui nirok apply khlai manai o jaga go engke jeng boni details ke nai rephinai teisa performance arts ni go qualification bwsuk nangnai jeng bhai rok no bo naigai nailai tei apply khaigani start khlaijaknai 9 January 2025 ni 10 ta somoy ni siming online tei apply khaigani bagui start chengjangnai boni last date online apply khaigani bagui 29 January 2025 ni 12 ta somoyo o somoy rok tongnai apply khaigani bagui website rok bo Tripura University ni website go hagai nirok apply rok bo khlai manai advertise rok bo haike notification rok nagi manai tei apply khaigani bagui website o hagai bo nirok apply khlai manai video description o link manai o jaga ko click haike direct apply khlaijangnai nirok khlai manai application fee engkha ST rok ni bagui simin sasinai 500 tei general candidate rok ni bagui engke 1000 rupees payment ma khlainai application fee engke sengtao qualification tei post ni bumungno naigani thangha ke assistant professor tourism administration qualification bwsuk nangnai tourism management ni go engke post ni master degree engani nangnai master of arts in tourism ni ngo subject tongnai rok omo post no apply khlai manai te master in tourism administration master in tourism and hospitality MBA in tourism along with other essential qualification as prescribed by UGC omo hai qualification match ngai tongnai rok engke apply khlai manai te second number tongo assistant professor
performing arts nigo qualification master degree performing arts ngani nangnai haike o post no apply khlagi manai eligible ngai inke nirok simon bai kana notification full kheno o jaga go roi romani nioni bagai ani bagai video belai long nai nirok soya gai nailedi kwbangma notification ni bagai kaisa ke nirok no notification roi ro hange nirok video alada alada ke naigani nangnai ani bagai kaisa jaga ke ro hange nirok joto no notification nukunai ba nirok saimanai joto video kaisa ni bising deina ani bagai nirok no nirok ni subida ni bagai kaisa video go no nirok no notification thung joto je current job chole gai tongmani rok bo roi rogu inke tei post no apply khagani bagai soba soba apply khlagi mana inke naide je mokol kaha ke nuksoya power kom ke nuknai bo hai roni bagai reservation rok bo tongnai 1% reservation je omhai disabilities candidate doni bagai bo 1% omhai ke rojangnai gete asangni omoni update nirok je eligible ngai apply khlagi manai teisen nirok no date saphiyo date engkha 9 January ni siming 10 ta somoy ni siming omo job no apply khlagi manai 29 January jora date of tongnai inge tei pari next update no naksangnai nali fisinai tini ni update do government job ni simina angni oni bagai tobi faijak private job ni ko asa kabang krei kaisa kaini kaitha ani bagai jeng government job ni no simina je admit card nokharjak exam ni bagai interview ni bagai no jengnai gi nalai ni tabok je nironi important rok saimai ar panangai maga hani bagai nirok video ni bising tini simon di tei nironi friends ono je masak share khailidi je saimai khotongnai rono simon rona bagai Tripura Public Service Commission hai ka TPSC ni bukhak tike notification omo kaisa kwtal sopai mane youth organizer group C non gazetted post ni total vacancy 10 jona youth organizer group C vacancy UR5 SC2 ST3 tei women 1 total 10 vacancy qualification o jengnai hangke graduate degree from any recognized university je kuno degree qualification jengnai graduation khlaijak ngai tongke o job no apply khlagi manai tei experience tongani nangnai 3 years experience in youth activities with at least one certificate of participation in national level program ngani nangnai noni certificate tongani nangnai je youth activities 1 year ni certificate tongke o post no apply khlai manai eligible nigo ta experience nigo tongani asungke khlai manai tei minimum 3 years experience culture activities nigo sungte kisa naija pinai music angke tei mohairok dance drama national level certificate ni tongnai rogo apply khlai manai eligible ngai tei C number ni no hanga 3 years experience NYKS activities haikeba national yuva kendra sangathon ni teibo experience 1 bosor ni tongnai rogo participate khlagi manai national level program ni go je certificate tongui tongnai rok tei D number ni go nai hanga 3 years experience score and guided activities with at least one certificate of certification in a national level program ni ngani nangnai te kaisa E ni go nai hanga 3 years experience adventure activities with national level competition adventure camp omo haini ngui tongke apply khlai mane desirable ko ngke knowledge of Bengali or kokborok ngani nangnai je Tripura ni borok ke kokborok te Bengali omhai knowledge tongani nangnai kokma gani ko te age no nai hangke 18 years ni sing 40 years ora te relaxation 5 years ST candidate dongni bagai 45 years ora ngui tongke apply khlagi manai ete boni date last date engkha 31st January 2025 ni 5:30 PM jora online apply khlaigani somoy rok asuk jora tongnai written exam o selection process rokno sungnai hangke written exam 100 mark MCQ ngai 2 hours ni bagai interview te personality omhai personality test ni bagai 10 mark ni najangnai interview bahai ke vacancy rok najangnai o jaga go rojak tongmani naige
Khoroksa vacancy ni no 5 jona candidate no ringjangnai interview ni bagai 2 jona candidate no 8 jona candidate ringjangnai 3 jona vacancy no 3 times number vacancies ongnai tei soman mark ongoi tongnai no hingke date of birth tei mark amhai je date of birth kwbang bahaino najangnai tei nirokni qualification ni mark sheet rok no naigibo selection khlaijangnai je soman ongoi mark tongnai rok no haike merit list ulo final tik laijangnai apply khaigani bagai 7 January 2025 ni siming 31 January 2025 ni 5:30 PM jora apply khlaigi manai tini 7 January haini bagai tini siming no omo apply khlaigi manai TPSC ni website o hagai nirok apply khlaigani hingke khlai manai nirok bahagi apply khlainai video sekang rogo thangnayo roi rojak nirok bonobo nugui manai sekang rogo nirok registration khlaijak ni tongke login khaige apply khlaigi manai nirokni ID by TPSC ni website engka one time registration haini bagai nirokni email ID tei password by login khaige direct apply khlai manai hingke omoni update notification asungna tei payment fee rokno sungnai hangke ST rokni bagai 150 rupees payment ma khlainai omo refundable nai tei rang phirogui maya khanai exam ni bagai syllabus rok ongka 20 question tei 20 mark ni total besek nainai di subject syllabus ongka English composition general paper on understanding of Indian economic history geography and cultural affairs omhai rok tongnai je topic o numerical problem and aptitude test madhyamik ni tei madhyamik ni standard ni question rok je mathematics tongmani question rok sungjangnai o exam o paine MCQ ke understanding of community and youth development program topic syllabus o tongmani o bohaino nirok pura details ke naigani bagai hingke website o search khaidi nirok je syllabus ni no naigani hingke omongkha syllabus jephro ni oro notification o rojak tongmani notification pura ke website o rojak ya ni bagai ang nirokno sago tabo history geography omo hai topic no magani hangke pura details ke nirok website o search khaike nirok nugui manai tabo numerical problems and aptitude test rok ni no naigani thang hangke bomhai phainai bhai rok no nirok srengani hangke YouTube o nagi bo sreng manai haike pore kai manai hingke omoni update asengnai tei update no nalifinai sing tabo kaisa notification ni no nirok no 6 minute ke notification ronai hingke video no skip ta khalaidi ang short khane nirokno sai tongo je nangmani no te kaisa job notification Tripura Public Service Commission TPSC ni bokhaktei omo bahai haino Kwtal notification nongkhor pipani specialist medical officers grade 4 doctor roni bagai gazetted a vacancy post ni bagai salary rokno to jeng naigani nangya salary rok to asuk hingke vacancy tama tongnai hingke jengnai di post ni bumung rongkha orthopedics UR3 SC1 ST2 total 6 jona general medicine ni go 9 jona UR ni go SC ni go 3 ST ni go 6 tei reservation ni go women ni go 2 jona tongnai total 18 physical medicine and rehabilitation 2 UR SC1 ST1 total 4 emergency medicine ni go 3 UR SC1 ST2 total 6 biochemistry 3 direct total no sasinai 5 haike vacancy rok o jaga go tongnai post ni bumung rok microbiology physiology pathology o post ni bagai kwbangma notification o jaga go je nirokni chachakmani je nirokni qualification match hisabai nirok o post no apply khlaigi manai
noni first time registration sekango registration khlaijak ngai tongke login khaigai apply khlaigi manai o job ni bagai post graduate degree ngani nanai qualification DNV post graduate ngani nangnai diploma holder ngani nangnai ke o post ni bagai apply khlaigi manai ke te age non sengnai hange 40 years rate relaxation 5 years haike tongnai je rule tongma hai last date te online te apply khaigani bagai 4 February 2025 ni siming chengjang 5:30 pm ni siming boni last date amongka boni last date doctor nirok afro je somoyo apply khaigani phro apply khaigani bagai somoy ingkha 10 January 2025 ni siming 4 February 2025 ni siming nirok online te website o apply khaigani bagai website o nirok nugui manai Giamoni update asing neng finai, jeng pari ten nalai finai. Next update te fee rono seng naigani thang hangke ST roni bagai 350 te UR roni bagai 400 maronai. Syllabus rono naigani thang hangke o jaga go rojaknai tongo. Syllabus total mark ni bagai total mark go 85 ni answer mark lainai. MBBS degree total score 40 mark ni ngai. First professional examination 4 mark pass in first attempt omo hairok je score car omani go ngani nangnai ke fadi chungte next update no nali finai video belai long gi thangnai nirok naigani nirok ba kai jangnai haini bagai chungte next update no nali fisinai next update teacher recruitment board Tripura TRBT tebak teacher ni je B.Ed khlaijak haikaba D.LED khlaijak omo haironi bagai vacancy sokaimani omo ke hafano je physical education teacher ni bagai B.Ed khlaijak ngai tongnai rok ke o post ni bagai apply khlaigi manai 15 January 2025 ni siming 22 January 2025 jora 4 PM jora khlaigi manai online apply khaigani bagai TRBT ni website o hagai visit khaigai ni rok online te apply ma khainai o post no engke je naisingui tongnai rok je B.Ed khlaijak ngai tongnai rok engke 15 January ni siming apply khlaigi manai ni rok muita tongdi time besi korei ani bagai ni rok muita tongui khlaige sanai je upcoming tama buskango sokpai gai tong bahani bagai ni rok sagai ramani tabo te current affairs rok current je job cholai tongmani rok ni bagai samani physical education teacher ni bagai vacancy no sungnali ni tabo total 125 jon nangnai ST ni go 39 SC ni go 21 UR ni go 65 okay tabo out of 1 to 5 posts of post ni go reserve bo tongnai 5 jona haike post rok bo khakjagai tongnai okay essential qualification no jeng thak nalinai bachelor of physical education BPEd or Bachelor of Physical Education BPE or Bachelor of Science BSc Health and Physical Education and degree in sport with at least 55 mark percent ngani nangnai naidini rok tak saimandi BPEd khlaijak ngai tongnai rok apply khlaigi manai Physical Education BP khlaijak rok bo apply khlaigi manai BSc khlaijak rok bo apply khlaigi manai Health and Physical Education degree course tongnai rok bo apply khlaigi manai sport ni go okay at least 55% ngani nangnai je ST roni bagai ke 50 mark ngai tongnai rok bo 55 or jaga minimum nangmani go 50% ngai tongnai rok ke eligible ngai je ST rok ke je 2007 rules namani haikene 50 mark ngai tongnai rok eligible ngai kete relaxation to tongnai ne salary rok no changnai hangke je 2018 rule tongma haike fixed salary ke rojaknai 26,000 je omo rok no khoboi je joto
khobui 26,000 salary rok rojaknai. Hingke nirok apply khaigani bagai o jaga joto boma haike apply khlaigani process rok phunugui rojak. Passport latest size photograph wngani nangnai je Kwtal photograph passport size photo 100 KB ni bisingo wngani nangnai signature hingke 60 KB ni bisingo wngani nangnai haike upload khlaigi manai omo hingke phatitei next update no chong nalai pisinai omoni update to asungna tabo ni rona te kaisa last kok sagani bagai fee gono chongnai nei tabo 200 rupees ST roni bagai te UR ni go 300 rupees payment ma khlainai application fee. Syllabus rok hingke nirok PDF o nirok nugui manai video description no PDF naigi nirok syllabus rok nai manai. Hingke te next update no chong nalai pisinai tini ni Kwtal job sokaipimani te kaisa notification mo Indian Air Force ni bukhak tike o post no apply khaigani bagai qualification 12 pass science stream wngui tongnai rok apply khlaigi manai te last date wngkha 27 January 2025 jora last date exam wnghnai 22 March 2025 afro exam wnghnai o job no je apply khainai rok Indian Air Force ni bagai apply khainai rok hingke age hingke 17.5 years wngui tongnai rok apply khlaigi manai asakni siming apply khlaigi manai je tabok date of no chung tabuk naina hangke 2004 ni siming apply khlaigi manai je date of birth asakni sing wngui tongnai rok hingke January 1st January 2025 ni siming 01 July 2008 ni wngui tongnai rok o job no apply khlaigi manai omongka agni bio inteng essential qualification o science subject wngani nangnai class 12 ni go 50% mark wngani nangnai subject rok wngkha mathematics physics and English o subject kaitham miligui 50% mark wngani nangnai te English ni go 50 mark wngani nangnai te past 3 year diploma course in engineering rok bo apply khlaigi manai o job no eligible nai o jaga go English is not subject in diploma course o jaga go English subject kri wngui bo cholenai je diploma khlainai rok hingke te second third number o tongo past 2 year vocational course rok nanai rok bo o job no apply khlaigani eligible nai physics and mathematics subject tongui tongnai rok other than science subject o chungnai hangke jekono tabok board nagai pass khlaijak wngui tongnai rok hingke science wngthang arts wngthang jekono stream wngui tongnai rok 50% mark English ni go tongke apply khlaigi manai eligible nai o job no apply khaigani bagai te kaisa or rojak tongo past 2 years vocational course from education board recognized by central state and UT with minimum 50% mark in aggregate and 50% mark in English vocational course intermediate matriculation English is not a subject in vocational course nirokni 50% mark wngui tongnai rok vocational course ni go je khlainai jephro board ni wngui tongnai central board phano state board phano wngui tongnai rok 50% mark English ni go tongke aikeba maidami ni go kri wngui bo cholenai hingke boni process rok to nirokno belai long wngui thangnai je nangmani no nirokno sawi romani salary rok no chung tabuk nailainai first year o 30,000 salary tongnai fix o amongka monthly package second year o ngai 33,000 third year o 36,500 fourth year o
40,000 omo haike salary rok increase chungui tongnai je 4 বছর ni pore nokharmani pore 10 lakh salary rok package tongnai test physical test ma khlaijangnai 1.6 kilometer within 7 minute by within female rok ke 8 minute by je chala rok ni bagai inke 7 minute 160 kilometer te beri rok 8 minute by makhanai bringe 8 minute by te chala rok ke 7 minute by asani bisingo complete ma khlainai je kharmani go je boni process rok joto or jaga rojak tongo ni rok check haigi banai manai negative mark rok bo tongnai o jaga go ge te next update nalesinai video belai long ngui thangnai hani bagai jeng next update rok no nalesinai amongka next update Tripura Government of India Ministry of Finance Office of the Assistant Commissioner Custom Division Agartala applications are invited from eligible candidate for engagement of special public prosecutor SPP to handle case related in indirect taxation and NDPS case before that inke naidi nirok o job no apply khaigani bagai o jaga go application form rok bo rojak tongo nirok office thangai apply khlai manai offline apply khaigani bagai bani last date inka 15 January 2024 ni sorry inke sing notification te kaisa Kwtal nai lifinai amongka je health department ni bukhak teke je sakang thangnayo apply khainai rok nirokni je 100 jona chalate brai najakmani 15 October 2024 afro exam rogoi painai rokni bagai answer ki rojakmani nirok website o nugui manai available tapo rojak answer ki check haigi nagi manai পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধীনে 100 জন এমপ্লয়েড ব্লিউ পুরুষ ও মহিলা নিয়োগের জন্য গত 15/12/2024 তারিখে যে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছিল সেই পরীক্ষা সেট এ এবং সেট বি উভয়ে সঠিক আনসার কি দপ্তরে বিভাগীয় ওয়েবসাইট www.healthtripura.gov.in এবং www.healthrecruitment.tripura.gov.in এ আপলোড করা হয়েছে বিস্তারিত জানতে ওয়েবসাইট দেখুন অমংকা নিরগ্ন ইনফরমেশন রমানি ওয়েবসাইট হাগানি आंनि रगनो डेली আপডেट अंके जतो इनफरमेशन रय रगो निरग वेबसाइट विजिट खाइगानि रगनि बागै हानि बागै जे निरगनि डाउट दंखेबा निरग कमेन्ट बुखाइ सालाइदि वेबसाइट साइमि याफा नंगै दं हांके निरग नाइगानि बागै डाउट नंगै दंखे आना सादि आंनि रग डाइरेक्ट आपरो चेक खाइगानि बागै पीडीएफ रगो शेयर खाइ रहनाय अंगे फरिते नेक्स्ट नालिफिनाय ऑनलाइन एप्लाइ खाइगै माध्यमिक ते क्लास 12 रगनि बागै फर्म फिलआप चले मानि न साख्लाइजां मानि अमंखा नोटिफिकेशन जे क्लास माध्यमिक ते क्लास 12 नि बागै त्रिपुरा मध्यशिक्षा পর্ষদ অনুমোদিত সকল বিদ্যালয় প্রদানের নির্দেশে জানানো যাচ্ছে যে 2025 সালে মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক রেগুলার ও এক্সটার্নাল পরীক্ষাদের জন্য অনলাইনে 7M ও 7H ফর্ম ফিলআপ 10 জানুয়ারি থেকে 31 জানুয়ারি 2025 তারিখের বিকেল 5টার মধ্যে শেষ করতে হবে অনলাइन फर्म फिलआप खाइगानि बागै 10 জানুয়ারিनि सिमिं 31 জানুয়ারি जरा অনলাइन ते फर्म फिलआप खाइगै मापाइरनाय सकल माध्यमिक परीक्षार्थीদের 1M फर्म
এবং উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের 1H ফর্ম সঠিকভাবে পূরণ করে নিজ নিজ বিদ্যালয়ে জমা দিতে হবে এবং বিদ্যালয়ে সেগুলি সংরক্ষিত থাকবে। ইনকে যতন সাইমা বাকেনা যে মাধ্যমিকनि बागै इनके फर्मनि नाम्बार ओंखा 1M फर्म ते क्लास 12 नि फर्म ओंखा 1H फर्म अमनो फर्म फिलअप खाइकै निजेनि जानि स्कुलाव थांगै फिलअप खाइकै मारनाय इनके ब्रक आपलोड खालायनाय हाइके শর্ত কর্তার সঙ্গে মাধ্যমিক উচ্চতর মাধ্যমিকের রেগুলার পরীক্ষার্থীদের IA এর প্রাপ্ত নম্বর প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর এন্ট্রি করতে হবে। যদি কোনো পরীক্ষার্থীর কোনো বিষয়ে IA প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার অনুপস্থিত থাকে তবে তার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ওই বিষয়ের IA প্র্যাকটিক্যাল এর নম্বরে জায়গা এ এন্ট্রি করতে হবে। এক্সটার্নাল পরীক্ষার্থীদের কোনো IA বা প্র্যাকটিক্যাল নম্বর এন্ট্রি হবে না, শুধু সেট পরীক্ষার ফি এবং ফাইনাল সাবমিশন ও অনলাইন পেমেন্ট করতে হবে। প্রত্যেক পরীক্ষার ভেরিফিকেশন রিপোর্টগুলি প্রিন্ট আউট নিয়ে সাবজেক্ট IA প্র্যাকটিক্যাল মার্কস ও ফটো প্রপার সাইজ যথাযথভাবে চেক করে বিদ্যালয় প্রদানের স্বাক্ষর নেবার পরেই অনলাইন পেমেন্ট করে ফাইনাল সাবমিশন করতে হবে। इनके जे निरकनि फर्म रंनो सिगनेचार नाबाय मानि परे माखायनाय बहायनि बागै साग्लायजामानि जे निरकनि स्कुल गो फर्म अमो सिगनेचार नागै माख्लायनाय इनके फारिते नेक्स्ट रकनो नायजों नायलायनाय निरनो डेट नक साइमन बायखना फारिते नेक्स्ट नायलायफिनाय त्रिपुरा इन्स्टिट्यूट अफ टेक्नोलॉजी नरसिंगर वाक इन इंटरव्यू ओ जागागो त्रिपुरा TIT कलेज नि बखाक्तिके वाक इन इंटरव्यू रगानि बागै साख्लायजामानि ओ जागागनि रग वाक इन इंटरव्यू रगै माने फ्राइडे नि 10 जानुवारि 2025 नि 12 समयो वाक इन इंटरव्यू रगै माने माल्टी यूनिटी हॉल ओ जागागो थांगै मारनाय माल्टी यूनिटी ओ जागा हॉल इंजीनियरिंग ब्लॉक ओ जागागो मेकानिकल इंजीनियरिंग ब्लॉक जागागो थांगै मारनाय वाक इन इंटरव्यू नरसिंगर त्रिपुरा जागागो पोस्ट नेबो मंगरंखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करक्सा वैकेंसी इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी करक्सा वैकेंसी मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस अंगानि नांनाय मास्टर डिग्री इकोनॉमिक अंगानि नांनाय हाइके ओ पोस्ट ने बागै एप्लाई खालायगे माने वाक इन इंटरव्यू नि बागै ब्रांच and semester onke for all branch of 6 semester diploma nironi je semester ni joto 6 semester jora matlangnai omoni bagai inke je khaigani work interview ro na hiwa sogoi tonai rongke 31st Friday ni 10 January 2025 nirok marogine omongka duration tongnai je समय कन्ट्राक्चुअल बेसिस के नाजांनाय हानि बागै बनि समय रजाक ओंखा 31 जुलाई जरा चलेनाय ओ कन्ट्राक्चुअल बेसिस के इनके पर मंथ सैलरी 20,000 पर मंथ सैलरी रजानाय दिनो 500 टाका के पर क्लास 500 टाका मागे रजानाय तेफारि नेक्स्ट अपडेट नाले फिसिनाय त्रिपुरा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नि बखाक्तिके नोटिफिकेशन मो काइसे सफाय माने इनके और जगह को निरक एप्लाई खालायगानि बागै ईमेल मा पाथौनाय अमंखा ते ऑफिस थांगैबो निरक मा लागिबो रगै मानाय ननि जे डॉक्यूमेंट रो मा लागि रखि जानाय ऑफिस एड्रेस इनका गोरखा बस्ती त्रिपुरा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड परिवेश भवन गोरखाबस्ती अगरतला त्रिपुरा 799006 ऑफिस समय रंखा 15 January 2025 नि 4 PM जरा ओ ऑफिस रक नि बिसिंगो नि रक एप्लाई मा खालायगिनाय ओ जॉब नि बागै एप्लाई खालायनाय इनके नि रक ऑफलाइन थांगै रयनाय इनके ते ईमेल ते रहगानि बागै 15 January नि बिसिंगो न मारहनाय ईमेल आईडी इनका trpeicp@gmail.com पाथगै मानाय 15 January जरा
Inke amo post ni course ni bumangka apiculturist will be NTFC NTFP non-timber forest produce. Kuduse total duration tongnai 240 hours ni bagai batch capacity go 225 amongka course ni bagai nirono samani je certificate course naga ni bagai khaigani wasogoi tongnai rongke oni course ni bagai khlagi manai niro je songoi tongnai rongke khaigani bagai 15 January jora boni date of tongnai office thangai malagi gani bagai tefari next update nali fisinai কর্মী চাই আগরতলা স্থিত একটি প্রতিষ্ঠিত ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মার্কেটিংয়ের জন্য ছেলে বা মেয়ে প্রয়োজন স্কুটি বা বাইক থাকা আবশ্যক আগরতলাগো যে ডায়াগনস্টিক সেন্টারও সামং খাইগানি বাকি মার্কেটিংগো খাইগানি বাকি ইন্টারেস্ট দনে রক চালাতে বুরি খাগি মানাই স্কুটি বাইক বা তঙ্গানি নাঙাই একে ও সামুরক খাগি মানাই মোবাইল নাম্বারও করংদি 8014251104 কন্টাক্ট লাইদি তে নেক্সট নালিনে M. Montessori Teacher Training College established khlaichamani 1997 je teacher training course khaigani bagai wasogoi tonai rongke o course no khlagi manai Agartala sthito M. Montessori Teacher Training College January 2025 session 1-year diploma in Montessori Teacher Training and 1-year diploma in Early Childhood Care and Education ECCE training course ভর্তি চলছে ভর্তির জন্য 12 থেকে 5টার মধ্যে কলেজ অফিস যোগাযোগ করুন সীমিত আসন মোবাইল নাম্বার ও কন্টাক্ট লাগি মানায় নিরক 1 বছরনি বাগৈ ডিপ্লোমা মন্টেসরি টিচার ট্রেনিং নি বাগৈ লাগি মানায় তে ডিপ্লোমা লাগি মানায় আর্লি চাইল্ডহুড কেয়ার এন্ড এডুকেশন নি বাগৈবো লাগি মানায় ইনকে যে ওয়াসগৈ তনাই রংকে 12টা নি সিমিং 5টা জরা যে অফিস সময় তংমানি phro khlai nirok malagi manai engke tabok cholegoi ni tongo boni somoi ro tabok khaigani bagoi nirok o office thangai malagi manai engke contact khlaidi 8974616851 o contact khlaidi te kaisa number o contact khlagi manai 9485454366 o contact khlagi manai omo college ni jaga thainka M. Montessori Teacher Training College Kerchomoni o jagago thangai nirok malagaibo khlagi manai Kerchomoni সংলগ্ন স্কাইলার ক্লাবের বিপরীতের মাতৃত্ব ক্লিনিকের পাশে আগরতলা ও জায়গা থাইও নাই বনি অফিস অ্যাড্রেস জায়গা থাইনকে যে মন্টেসরি টিচার ট্রেনিং কলেজ নিনকে ও জায়গা থাইও নাই এরপরে নেক্সট আপডেট আলিফিনাই কর্মী চাই হোলসেল ওষুধের দোকানের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক চাই হোলসেল বিথি দোকান তো যে বিথি ফালানি বাগৈ তংনাই র ওয়াসগৈ তংনাই রংকে ও সামগক লাগি মানাই মোবাইল নাম্বার গ্রংদি 8787806438 ও কন্টাক্ট লাইদি তে কাইসা আংকে 9863161778 ও কন্টাক্ট লাইদি নেক্সট নালিফিনাই কর্মখালি একটি মেডিকেল ফার্মের জন্য একজন ভালো কম্পিউটার জানা অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট চাই মেল বা ফিমেল মিনিমাম 12 পাস একটি ফার্মের জন্য স্টাফ চাই 12 পাস পংকে নাই যে মেডিকেল ফার্ম নিগো খাইগানি বাগৈ কম্পিউটার নলেজ তংগৈ তংনাই রক অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট নিগো খাই মানাই চালাপै ব্रै তেই কোয়ালিফিকেশন খা 12 পাস সংগানি নাংনাই কম্পিউটার নলেজ তংকে খাই মানাই তে কাইসা আংকে फार्म जे स्टाफ नि बागै फार्म नि स्टाफ नागानि बागै वैकेंसी नि बागैबो पोस्ट नि बागैबो बंके 8 पास संगानि 8 पास संकेने खलागि मानाय ते ईमेल आईडी को ब्रंनि करंगै मानाय ते मोबाइल नंबर बो करंगै मानाय मोबाइल नंबर अंका 9774340945 कांटेक्ट लागि मानाय ते नेक्स्ट नाले पिनाय त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमिशन नि बथाकते जे एग्जाम written exam ni bagai notification 9 February 2025 exam angnai bo post ni bagai ingke naidi
post of general duty medical officers ni bagai thangnayo apply khainai rok omono exam tije thangnayo TPSC ni health and family welfare department ni bukhak tike je sakang thangnayo apply khainai rok nirokni written exam ni bagai rogui manai jaga thai rok or jaga location rok roi rojak admit card nongkhor gani ulo nongkhornai apane nirokno saklai jangmani je roll number wise ke bo jaga thayo exam solenai bo haino saklai jangmani notification number advertisement number ka 029/2024 on advertisement nongkhormani the written exam ke 9 February go nai gazetted officer ke na jangnai mano te grade 4 nai enke je general duty medical officer ni ko je post ni ko apply kini rong ke je boni vacancy venue ta jaga thai ingkha umakanto academy english medium agartala gong nai kaisa 10,001 ni siming 10,300 jora roll number je ngai tongnai rong ke umakanto gong nai Sisu Bihar High Secondary School Agartala gong nai 10,301 ni saka rok ngai tongnai rok bo o jaga ko Sisu Bihar School lo ngnai ngin omongka negative mark rok bo tongnai kaisa sayang hang kaibri sayang hangke 1 mark ka tangnai omake penalty rok tongnai inge te ni rok website o hagai ni rok jani website o hagai daily check khagi tongdi ni rok admit card download khagi manai TPSC ni website current job login ma khlainai eke admit card download khagi manai defani next line finai Tripura Public Service Commission Agartala ni bukhak deke TPSC notification amabu 4 February 2024 ni teacher TRBT ni bukhak deke notification omo noni rok apply khagani bagai phro ni siming apply khlai manai inke nirokno sangnayo notification upload rojak apane tak tini nali finai singbono exam goria puja rok tongmani bagai bono reschedule khairojak goi 4 May 2025 o exam cholesinai je TRBT ni bagai je tapo phainai TRBT go najakmani no exam ni bagai saklai jangmani inke nirok reschedule khlaijangmani no muito khalaidi 4 May 2025 ni Sunday 12 ni siming 2:30 jora o exam paper 1 ni bagai cholenai gefari next na lepnai boni line bozro exam date application submit khaigani bagai 24 January 2025 ni 4 PM jora afro ni siming chengjangnai TRBT ni 28 February 2025 ni 4 PM jora online te apply khaigani bagi pon last date of asuk jora tongnai nge exam ni date of toni ronat taising tabok sairmani omon notification boni bojorna nge nirok apply khaigani bagi 24 January ni siming apply khlai manai 4 ta সময় ni siming 28 তারিখ February jora je TRBT ni naisingoi tongnai roni bagi moito khlairi ni rokno rofimani je TET ni exam ronai hiwa sugoi tongnai rok ke tini nabdra singni sinai video belai longoi thanga ni rok video no paithak joranai mani bagai ni rona pai play hambai om haikene ni on friends ono share khailidi haike support ogoi tongnai tin rok channel bising te government job te private job joto notification kaisa jaga kene ni rok nugui manai ani bagai ni rok daily night onke belai ke janai kaisa jaga belai ke ni rok nugui manai ge tin nabdra singni jotono hambai